o ma o kia te kina utolo. Pena e folofola sio e kai ai ma wai pe au lau mari e mo tangata he ko ka kano foki ia ka e hoko hono ngai a hoki e tau e te au ma o fulu winga ia na hoko e lo maki ko ngai fuchaen ko ni pe folofola na mamata ngai foha e o tua e folofola o neui ngai foha ko ia e o tua ko kau angelo ko ia na eri ki na utolo ko ia pe mo luse fa pena na taimi ko ia talama folofola na wakai ke ngai o fefine o tangata pena hoi fu a te na utolo pena na alu ki te na utolo o na mari pe fotu e pe tupu e nga fu saini taulau e folofola te nga saini ti aia kana illegal au pito na tapo au pito ke na hau o na nofo ba mo fahinga ko tanga tapo kano a ki na utolo kana na fai ia he na fenga ke na hanga auha a seed ko ia na palomese o tua I hono hako te hanga crush your head pero tutoni pe ko kau le ba ko ia nga demons nga lo mali ko lu se fa lo mali uri ke na hao ke na nofo ba mo na yo fe fine tanga ta kono nga ke na hanga tamate a seed ko to pe ke o wa hoko palomese ko ia ai o tua ka fafeta ke ko la yone o suta fafeta ke ko sisu kala siko tua mo fa o polo kalama ke ne hanga hoko mai kono nga ke ne liko ke nga dai ke ne fai ke ne folofola ko o tua ia o faithful ke de tauto ko hinga ia ko ai lo maki ko iliko la kai ko ni ke wipe up a seat ka do ko ia ke e folofola ko o tua taulava ko ke ko tani ko na halu ko e ko sisu kala fa to mai yang kono hinga na ai ka kanu ai ko sisu kala si hallelujah kono nga ke liko in my mind kono nga ke to foki a dominion na folofola ko o tua to ia senesi ke fahinga ko ia tangata pa I hane beta e ho e mo kainga tau sio ko kia ke mawinga ko ia tau sino o taimi ko na hawa e ko sisu kalaisi pera ne hanga o lea ka teki na utolo ia pekia ko ia e ko sisu kalaisi ko hono hinga ka ne pekia ho e mo kainga ke ne hanga fufulu I hono tata a ho tau sino a ho tau tempare ne hanga fufulu a no tata a tau tolo ko tempare hono hinga ke hifo mai a lama alia maoni o nofo ia te tau tolo pe mahuina e au pito ai o tua ho e mo kainga I ho tau sino Mahalo be be ko ke mama ko ke wifta baka ko ke to alo ke nga me fa fia ko ke ma o ya e fa to na tapu io fe ai kai ke mala me kai fa to nga ko tai ko ma o me to ni pe dai me ni ko ke tau o ko ke tau fu to ka ke o me kai na to nga ya me ko ya he ko no nga ko tau sino ko tempare ya o tua E taimi lahi o tau whakau koe ki ai ho e mo kai ke mahuinga ia koe a ho tau sino. Ko taimi koe ia na ufuru ai ke mahuinga ia koe a o tua I ho tau sino ho e mo kai nga ko te pare. Na ne hanga ngā he whahinga polo kalama koe ni hui koe healing. Ke ne hanga whamo oi ho tau sino. Ila tau mua ne whamo oi ho sino ho e mo kai. Koe kono ngave ke hanga a sempioni ke mandalelei. Koe kono hinga maana. And how from oi ko e kono inga ki nga o mana ke hoko ko tempare ke no foi lo mali e te ko pa ka ke ngatai ke ne mia nga o e aki ko e kono sino kono winga na tala mai o pe e ro fola ko kala isi ko sino ia o sia ko sino ia o kala isi Fatonga ia me na tau lava ki ane nai, ko si suna ne ngau hi a kalais ke liko, ai o tua ke liko i ane ange ki ai a hono sino, ke liko pe he taimi ko pa bere mai folofola e o tua, ke ui e ia a sia si ko sino o sisu, ka ne pehe ko sino o kalaisi, ko taimi ko na ne aluha ki ai, ho e mo kainga, o kune tala mai ko sia si, ai ko sia si ko koe pe amo au, kuta tali ne pe ki ako whakataua aki a hono tata ko sino ia o kalaisi. Pakai ngatai, pakai ngata pe va ua ni maua kau lau milion na I maman ko ne tau wa ia ko tau tolu ko sino kalaisi ko tempale lo mali ma oni ko tau ngau ia ko fai kita ngau e mamani mana talama ka tonga ia ko fola ki tua na tau lave ko ki ai ko ka tau ko mo tolu a price pe ko price ko ia ho mo kai nga ta ai ko sisu kalaisi ko ia e ko e mo ke a mo tolu ko ia e ke tau hanga fia ngau ia ki tau sino ai nga ko tempare o tua ka tonga ia I ho ke ma ko ia mana mo I ho mo kai ia purpose ai o tua ke ko ke nga ta pe ke hanga o ke no ia an lo male ia te ko pe nga ta ke nga e ko nga ko sino ko o kalaisi I mamani ko ia o tau mo ia e ho e ki pe mo kai
I hene o tau hoko toi ai o tau tolu ko sino ko ia kalasi hange ko tau kawe inga ho e ki pe mo ka inga o mahu inga ho tau sino mahu inga tau sino kono hinga ia o tau lotu ai e ho e ki pe mo ka inga ke tau sio ki ai ko hinga ko tau lotu ai ki ko hono hinga ko tau hanga o hange ai authority ko tau hanga o hange ai authority ki o tua ki ne mea ngau tau kono ngau tau mau ai authority kono nga kapau te tau pehe ka tonga yang kapau te tau pehe ko ha me kapau ko o tua ha me ku tau te lotu ai kapau sovereign o tua ha me ku ka ne fai o me ko ha me ko tau ha me ko ke ha o pe fo mo ui ki tau tolu ka tama e fora ka te tau tolu io sovereign pe o tua ka ko ne fora o limit e ne le amo ne fora hange ko pena tau lava ke nai o pehe ai ngau ko o tua ko me mo ne tau sio ne ha o pe mo ta ne fulu aki a tau sino ai tempare ko ia o tua kono nga ke 12 ia te tau tolu a lo mali ma oni e ves ko na tau lava ke ai nai na tau kamata mo ia ko mo tolu ko tempare o lo mali ma oni ka pa ke mau e tempare o tua e mau i ko e o tua ko tonga ia ne folo ko ia o e mo kai e tami ko na ha o ko ia e ko sisu kalasi on est sûr que tempare o fai fe tau aki pa moe a fetong pa moe ngai me ka to ko ya tala mai frofola na hanga sisu o wipi ka kai ko ni na ni hanga furi he ngai te pile fetong pa nga pe na ni hanga o tala ni hanga se ka to ki na to ki tu tala lewa sisu ko ho fale e iloa pe uia ko fale o lot my house shall be called a house of prayer fatonga ma futo olahi au pito we ma ka kai to olahi na turi he ki ena na lau a taimi ko ya paso wa ko taimi ke na o mai a fa fitaula fa fitongi pa na wa ma nga e business e tempare pero hanga sisu ne hanga wipi ki na do fatonga ya ne ho e ma kai ko ki tau to lu ko sino kalasi ko tempare hanga ko tau la ko ki ai taimi la ko tau fa nga ngawe be ka ku tau hanga ki tau tolu ho tau ilo pe ko tau tali ko sisu kalasi ko tau tolu ko tempare o tua ka hanga o tua mau ki tau tolu hanga ko le ko fura la ko linto na tau kamata aki ka pau te hanga mau e hanga fe mau i a tempare e ki ko wen ko ki te fai ka taimi la e tau mo i ho e ma kai o tau fa hu mai e ngai mon man ke tau hanga frau mai ai fa mon man ko fa fitong pa tau frau mai me ke tempare ko ia o tua ai loto kovi tau hanga frau mai ki loto ai le ta tau tau frau mai ke tempare ko ia o tua ai meheka tau frau mai ki lot ai unforgiveness mo tai fra more ngai me tau hanga frau mai fa tonga ia ko tempare ia lo mali tala mai fora ka ke mau ia te hanga mau ko hano nga he have a right kono ngau ne o sianga fa tau ki tau tolu I price Fata ko e makana tem ko ke ala to ke apply ka ki no fa pe ko ki appointment ke no fu ya ko me ko ke hanga fai fra fonu ai ngai fon pa mo agreement o agreement ke ta mai helen ai ko len lo tu ne ta mai ke ko tapo if tapaka i apartment ni porque agree ki ai tapo manu i apartment ni pe ke agree ki ai o tapo ke ta mai hata o ke agree mo ngai me ka to ko ya po ko agreement ni o mana pe ga ko ke a ko o sko elisi o se a ko na mo fra papa o ke ai how ko elen loti po kai me len loti o we from ki kuri ya me ho fra ta pu me from ki pusia au khala ya me pe me he contract ko na mo fai fa tonga we po tu tapakai hala ya ne ta mai tapo efi i apartment ko me ko o gue mau i ngahi i loto ko ia i fare o frasi o ko me ko pa ke hanga pe hanga ya me contract ko me le vai fai te hanga ko pe do pe ta me hawa ko si su kala si o we mo kainga tene e ke ko how me na fai i hok tempare how me na fai i o sino
Ko me o tautali ko ke ki ai tau mai flo ka pa de hanga mau te ni hanga mau I tau to ke tau lo ke mau I tau to le tua ko me mau I ko fe mai ke te tau to lo o mo kainga mau na ia I tempare o ia lo mali ai a ko mau na ia I sino ko ia ke mau pa nga tai ke mau e authority legal I man I lo tonga ko ia ke fai a fili ke ko si sukrasi ke tau hi tau sino ko tempare o lo mali ma oni pero no winga ia ha ko me na rawi kan nai o tami ko tau ro tu ko me ma winga nai lo lave ko ai o tua I ne folo he to ko se de si let them have dominion ko kina tolo pe ia o legal ko I mama ni ko sino ai ko lo mali I sino ai ko ia pe moa no be profola ko ia ai o tua de tau to I ba he no na tau lao to ko se de si ko winga ia ko lo maki ke wipe out the seat ko ni kono ngana na ha illegal ki mamani pe na ma ai sino per fa na nga o ke na hanga o tua ko tu o ne polo kalama kono ngana ko tua yo fai ki ene folofola e ho e mo kai he kono ngana me na ra ke nai ko tan mo le ko tua kono ngana trap ya ko ngana ko ne le ko e folofola ko let them kono ngana fai ke o tua ai tangata a body in a spirit in a body ai ko no winga ko ia pe pure o tami ngane pekia ko sisukarasi fufulu tawanga ilo fo ka mo tua na hobo na hiku bela male upon na aru fo la male ke Samson ya Samuel just come upon hono winga na deke ma tempare na fe ma tata na fe ma toto na fe ma totongia ke kleni aki ke ni hafa ma aki ya tausino la male tua tami ngane pekia ko sisukarasi he fo no tata ke ngana pe fo mole tawang hala kan hanga cleans kan hanga fulu ha tausino kono inga ko fo time la he fo lo mali o no fo ia I fale ko ni pe mo sino ko ni kono inga na fa no fa tau na fa ia no fulu ha tausino ho e mo kai kono inga ia o ma inga ia de tau toro ki tau mau ia ha tausino ko tempare o lo mali ma onioni o time go tau pe ha me ko pe ai kai loi o sto tau to pe la we fo la na ngau ia ke o tua e ka mo tua na ne fe mau me ko to pe na ne fai ke mama to ni na le hanga afrika na ne ngau ia ki ai tangata na ne ngau ia ki a sino lo mali e sino tangata I mama e tami ko ia na ne fai hala so tomo mo komora talange he o tua ke e parhame te wanga fika au ha so tomo mo komora wa ke fai hala tange parhame ko wa he hame ke talama ye ka kono winga he ko koyo buliko tange o tua ko winga fika ha ke ko ke give me a permit ke hanga fika mo fua legalize me to do something on earth he kono winga ko koyo pure he na osle profola ko koyo to tabe pure pe hanga mai au ko na pure na pure ke be profola let us make men and let us dominion ka kono profola na pe let them ona winga ko hawa talan ko e Abraham pero tai mi na negotiate pe mo Abraham tal mai profola tang Abraham ka pate ma to ni mano te awa ma ni te awa tang to ai kai o alwi fu na tila pe ke ma wa ta tang le mai o to na awa aso to ma mo komor tai mi ko fai ko tanga ta ko fa na ko ya Israeli talang he o to talanga Moses e uno ke nga fa awa ka kai pe talange ko Moses ke hame ke uya yau temne ne uya ko Moses ke alfa taw tai lai fa na ko Israeli talange Moses ke uya yau ko to tabale yau kanga to ko fe ma o ta liko ke hanga mai permit ke te o me maman kono ko nga ke fa nga we pe talange fo fla ke tai me ta na awa ke talange o to fiu to fa na wa Israeli na awa ke ko ya talange o to ka Moses mare ke ta fa ki ko na fa u ka kai na le ke na alwa ke Moses on le talange face to face ke o tua he kai te hanga from he kai te hanga tamate ka kai talange o tua onu ki he talange Moses no he kai te hanga frau ka kai fina mafai ko na ya Moses pena lo wai afina ngama ko ya o tua pe mo hai ko to and how we are Gideon kono nga ko they are legal on earth so ke mafai ko ya o ki tau tolu he tala mai e fora ko ia ai o tua
a tau lau mari a tau fale a tau sino o tempare ia o lau mari ma oni ho e me kainga ku ne ke fie ma o ta ne ko ko be mo au o ta ma o mana mo ui e a ko ni kono winga ko ki tau pe o ku liko ke ta ange ai mafai ke o tua kan hanga to ne fie ma o ia tau ai sino ai mo ui ia te tau to kono winga ko ia a ko ni ke tali ko sisu kalaisi ilo fo papa o pe nga fa o tua ke tau i o sino ko tempale o long mali ma oni pa tu ke nga o e sino kalaisi i maman ko nga ke liko i maman ko ia o e mo kai ai me ko tau lave ko kai i ho wa ko ni ai ma hu nga a tau sino ma hu nga a tau sino a tau long mali ai ko no fa ko long mali ia o tua taimeni ho e ba kai na tau sio kia ki nga polo kalama wasi he TV ko fa holo sino na dolo ku e ngahi me kai ko to ton to kai kono nga pe ma polo kalama ke kono nga kia sino ma winga ki tau ilo e o mai kai ko sino ba mo sino ko temparea o la mari ma oni ia fokava motua ia o ne fai mai ne ngau ko ia ai o tua wa ke taimi na e hifu ai ko no mari ko ai o tua kono winga ia hanga me na flawa ki nai o winga ko na fai ai ko o to fi ma wai ko ai lo tu hanga ko fe hui na wanga mai ka pa absorb ne o tua ka pa o tua au ni ia ko ha me o to lo tu ai kabe ko ka tali ko ki ai ko tu fa ke ne frofola o solvent until he speak tala mai frofola o tu ai to sa me ka te tau tol o ku ne hanga exalt a hono a ene frofola above his name o pe ha ko tu ke la ke lo he tau sio ko ki ai ke por kalama ko ne hanga fo fa pa mo ne ofo mai ka te tau tol ho e ki pa mo ka inga ko sino pa mo sino ko tempare ia o lo mari ma oni ai ko winga ko tau lotu ai ko ki o tua ai ko winga ia purpose of prayer ko hanga kiwi authority i maman ki o tua a ko ka ne na tolo e ki ba mo lotu ba mo pe ko ma tamai ko e mani ke ha ke tapua o fa ho mai o pure ke ho mai o pure anga ki maman o hange ko ia i langi aia o ne hanga mai ka te tau tolu o limite o tua e fofora o ne fie ma o koe pe moao ai ne ngau e aki koia po tempare lo mali ma o ni ta mai si so o alu ka hanga ya ta mai fo aki mai ai fo fie mali ko lo mali ma o ni e no fo ia mo ki motor o ta ngata pe ta ngata ten hanga ko i ki motor ten hanga tataki ki motor ke mo on ko tope ten hanga fa manatu at ke ten motor anga i me ko tope na bure aki e ho ai ba mo kai ko ma winga ia ho tau sino o ku ke lo ke ma winga ai ta mi proton ko ke ma wa sino ke ma mana mo ui he ku ke liko lo ma mai kono winga na au ai ka kai ko ni pena ta mi ko na ha wai ko ai ngai lo mari ani ko e ko ko ya noa ko winga ko lo maki ke fa au ha ai to ta ko to pe na na usio ke for la vai o tua i hono sit i hono hako de ne hanga crush your head i hono hako pe na o leva te bolo o ne fai ngai ngau ko ni ke attack a ka kai kono nga ke na mai kono nga ke tami ko o mai ko sit ai hako ko hako ia ai foto ko ia e o tua ka o me ma hoinga ke te tau tolu e ka inga tala mai he folofola ke te tau tolu o wofi ke to haere mai ai e ki ko sisu karaisi rolo tonga ko e tau mao ko ia asino o tau mao e whainga marie i he mo ui o tami ko e foku mai e ko sisu karaisi tene hanga o hangi tau tolu tene e ki atu ki ate koe haho ngau o ke le koe mesha koe mo ui koe tangata pe koe fua koe o tua ai ngau koe ai mo ui koe tangata o koe ke matunga ia pe haho fuoroa ho mo ui ma pe ke talanga toa o tawa mo fulmani mai pe a malo o wa mai ke ta ma to toa ko ni o fe ma wa o toa ia o kune fua nga o ko atanga me me ko o kune fai ko to nga o toa ia pe wa ve o to nga o toa ko ha o me na fai lo tonga ta o wa mo fulmani ma ko ia ko wi ma ko le ko ai ki da mi ni ta no ko ia ta no fa ke tani ko ne Hawaii o ne talange
hu mai a tamayo e ki fai don well done. Pero mau inga ia te tau tolu ai fua ko e mau ia ke pe ko ha tau motua ko ha tau ilo ko ngau ko ia ai o tua mo ne ui ko tanga ta ko ne ha uia na ui on e ka tau fi ai a ne hanga ui pe mo purpose ai o tua ka te tau tolu ko ne tau mua ko ne o mai ke te tau tolu ke tau hanga ilo ko ha me na ne tuku abi ke te ko ke me ngau e aki maana lolo tonga ko ia o ke ihe mo ui o kuke ihe sino ai mea mahu inga taha ko ia koe hoi mo kainga koe mau tau mau koe mo ui e ngai aha koe ni ke tau whai e whiri ko ia kie mo ui tangata koe polo kalama ko ia e ko sisu kalaisi na ne whai koe maki tau toru e hoi mo kainga koe ma onga pe he foro temne pe kia sisu na ne ai e sino na ne ai e kakano ko temne ne pe kia e kolosi na hifo na arifo no tata fufulu aki a hoa hala mo guang hala pake ngata na nga fulu a sino pa mo hop sino ko nga ke hifo mai lo mali ko wi na pe forofola ko mo sino ko tempale o lo mali e ma oni ai no fuma e te mo tolu e to ko he peruna tau lawe ale nai e ne ai ko e kakano ko me he tau ma ko e sino na hanga e o tua o ai anga ko ia ai kakano ko ia ko no winga ke ne ausia ai mate e tani mana ne ausia ai mate pa pe vesi ke ne alu hifo ki he ke ne alu hifo ke des o ne hanga o mai ai ki ko ia o mate ai ko to tana pu ke mate ko se tane pe mo te volo mo hanga frau fi aki na tol fa to ngai ngai kai ngai nga o ko ia ai o tua mo ne hanga o mai me forofola ai ma winga ko ia a tau sino ko o hinga ia ho e pe mo kai na tau o tau a fai ai nga o e pe fai pe mo evangelio me ko to pe ma malanga ia ngo le o e ko sisu kalaisi he na ai purpose tau mo ai o tua na ne pe ki ai e ko si tai me ni tau pe o pe ki ai ko sisu kalaisi to fa veta to fa malo yo tua ko fufulu e ko hala o e ki mo kai nga ko ngata pe ai na ne ko pion na ne hanga fai fa ko ni ko no si ko mo na ne fa ma pa ne hanga mai mo uile le ki ate ko pe mo ke ta talaki ai o mo le o e ko sisu kalaisi ai ne pe kia ko no winga ia fai ai ko a pe mo no ako yo e forofola ko ia ai o tua pe me na campus ko ni ai ni Redwood City campus ta o le ai to tapu i Mount Zion ai au fai i Pittsburgh, California, kono i kuip, kono ako i o tangata pe me forofola e o tua, ki kakato i ngā ue lere i kotoa pe, pe hele pe o e makaina, ai mahuinga ko ia o tau sino. Mahuinga pito o tau sino, porque ilo ko tempare o tua a ki tau tolu. Koko le tau, ke tau sio whaosi ki he tohi ko ia asute, mea mahuinga ke tau sio ki a sute vesi ko ia hono hiva. Ai mahuinga ko ia a ho tau sino. Ko tohi ko ia asute o sipeia pe tohi ko ia a whakaha tohi whakaosia. Vesi hiva hune pehe. Kai he o pehe whakakina o toluni ai kau misikovi o kuna uri ai sino o manuki ai pure mo lau i kovi ai kau pure. Vesi hiva. Ka i area a mai keri ko e angelo lahi mo te volona e whakikihia ki e sino o Mosese. Kana i kai tene tari ai ia i halea manuki. Kana ne pehe ke lo mia ko e eiki. Tala nao fola hawa mai ke hawa te volo. Ne hawa area ne eke a sino ko ia o Mosese. Kau tau no ke mawinga ko ia ho tau sino o me kainga. Tempale lo male manu ni pe to ko ya sute kai ale mai keri ko angelo la himo te volo na fraki ki ya ki sino Mosese kana i kai tene tari akia halea manuki kana ne pe ke lo mia ko e ki hau te volo o ne hau o kumi a sino ko ya Mosese le tanga mai keri ko fe Mosese ko osmate Mosese ka hono sino o te o te galo hifo hono la mali e ki hetes i he tohi ko ia teu talo no mea kune lawe ai folofola ai o tua
kia te tau tolu whikau aki pia mo sino ko ia o Mosese. Ia tō mai une lawe ai wholofola koe ni. Ko ia nai pekia e ves ko ia wahe tolu wha ves hono ni mātoi ko ia te utalono me. Ko ia nai pekia ai a Mosese ko tameo eki a Sihowa i e whonua o Moape o whakatatau ki e wholofola a Sihowa. Pena ne tanu ia i he terea i e whonua o Moape o hanga tonu atu ki he pete peori. Ka o kui kai ilo e ha tangata a hono tanu anga o au ki he ahoni. Sai, pena te au tau mo tau e o furuma ai motua Mosese i hene pekia, na i kai whakapouri hono mata, pena i kai mahu ia te ia a hono mālohi. Pena tame whanau a Israeli ko ui ko Mosese i ngai ta whangawhanga o Moape i he aho e whtongo furu. Pena whakaosi ai e ngahi aho e tangi mo whamamahi ko ui ko Mosese. Tala mai he wholofolahe, ha wena te wolo ne eke ka mai kare, o ne whai horo ne peko whē a sino ko ia o Mosese. I tala mai he wholofolahe, i he whokawa motua, ko e mate ko ia tō tāko tō maoni o ni he whokawa motua, na ne aluhifo ki he tes, ko ne aluhifo ki show, ai kono ui, ko ti patsa, peko e ti patsa peko wheitu, alu ke lau marie, i he whokawa motua. Porque tami ko ia ko mate ko ia o ko aluifo na kama me fukawa motua o ao mai ke pekia ko ia sisu ni ngatai ko to ta ia pekia ko sisu ko ne taua ke ne aluifo ne hanga aluifo ki hetesi o ne to e ki pe me te wolo pe ka ki ngatai ka ne hanga o hake ka ma oni ko ia fukawa motua aina na wilaro o ne ave ki heavenly places. Ai o talamai e wholofola ki a te tau tolu, ko tamina e mate ko ia Mosese, talamai e wholofola asi hake te wolo, ne tanga mai ke ko whē sino ko ia o Mosese, he kono i ngā o tika ki au hifu no lau maari e ki he tesi. Hangai ko tau ilo iko, ko he tesi whokpe ko wheitu ko ia, mate tangata o alu ki ai, o kutu ia i lalo whanua, ko tau ilo ko he, pe koe compartment ia i e ua, uraki pe ko upper region o kui ia ko paradise, pero lower region o kui ia ko heri ai o talamai wholofolai toi ko ia mati une lawe ai to ta ko ia ne mau kolo ana temne na kui ai ono mata na sio hake ono mata o le sio ke mama au pito kia e parahame pe molasa losi i he mama au pito ai ko paradise kai lalo i he manu pero ta fato ki lalo ko fitu e kui ko heri o be tormented na kore mai e to ta ko ni ke tanga e plaham ke ai tu ola salosio mai ha mai fo mo ko aki hono ele lo vera ai ko fe tu pe e tana alu ki ai ko malo lo me ko mati ko ma oni ko ia e fo ka mo tua na na alu hifo ki lalo ki he tes ko fe tu ko ni ka tango na orifo na tolo na fai ko ke fina ngaro e tua na alu tolo ki ai matu ele ko ia ai plaham ne talange ko me ani ko hono nga we e manu yo tau ha ko ke fa fe alu akia ke ha wata me hena kien ai ko he tesia ko mate to ta ma no to foka motua na alu kia ai ko paradise ai te ki ai ke ai heaven o si ai be heaven ni kala ke anga e ko sisu kala si ona o pekia e kolosi talo ne ha ko pekia e kolosi pero to ta ko na tan ko na pekia e ko sisu kala si na hifo ai ko sisu kala si de pekia ona alu hifo ke feitu ko ni o ko le be tau lau i to ko ya kata ke tau sio pe ke frofola kata to ko atu ke me ma winga ko ni e o e pe mo kainga i to ko ya a Efeso vai hono fa ko ves ko ya hono walu ko ves ko ya hono hiva ko ya kune pehe ai ele alu hake ki olunga na ne taki popula e whaka popula o ne atu e ngai fuaki ki e kakai
pe ko ne aluha ke ko ha ia ko uhina to mo aluhifo ia ki ngai potu mama ki lalo ko ia na ne aluhifo ko ia foki na ne aluha to malunga lahi au pito ia ngai lani ko tope ko uhike ne fafonu ngai mea ko tope ia ai ta mai fola ko ha ne aluhifo ko ne aluha ke ko ki olunga na ne rock aluhifo ia on ha takia na tona na mo ua ia popula ai ko ki na tolu ko ia na he tesi tai mi ko ia ma tu ko parataisi pe mo ko wa ki lalo na no pe ia na ia e para hame ai na sio ke ia siana me ta fa ko ta ia mo la solo sia ia pe mo te vitai ka ia pe ki vai ko sisu kala sistema ne aluhifo ai e ves ko ia ma ua ves ta fa to ko he pelu na ne ai ka kano na ne ai sino se ke mawina sino o pe mo au ko na ke ne au sia mate he ko o tu ai ke mat ka ia ne au ai ko sino ko na ke ne aluhifo pa be fola ke ne hanga au ha mate ai ko pure ke mate ko te moro ai na ia se tane lalo para ko ia na ke pure e feitu ko ni ma tu ke mate pe ka tangata we fu ke ana so ki ai na te ke na ma wa hala ko ra ia na ia pe a fe mali na ko re vai mo tu ko ke mo tu ko ka ko fe alo aki na ke fai ai ko ma hoina ka te tau tolu ho e ki pe mo kai ke tau hanga o ilo ai ngahi mea ko ia ko te mi ko ni ho e mo kai nga ko te mi ko ne al hakeleva ai ko ma on ni ai wa ko ia ta ke tau sio ki ai ka te mi ko ne al ke i tau la ko ia ves ko ni al hifo te voro ha te voro ne ale a kumi oro ko fe mo sese